Kao što smo i očekivali, izdanje Mladinske knjige Beograd domaća kuvarica je definitivno postala kraljica kulinarskih spomenara. Ljubitelji kvalitetnih knjiga i dobrog zalogaja prepoznali su originalnost cele naše ideje, da pored toga što je to jedan zaista nesvakidašnji kulinarski priručnik, domaća kuvarica bude i krajnje zabavno štivo kojem će svako koga bude koristio dati i neki lični pečat. Recepti u širokom dijapazonu od tradicionalnih jela poput cicvare, mokrinskog paprikaša ili gurabija, pa sve do mafina i cheesecake-a, koji su relativno skoro zaživjeli kod nas, doneli su nam najraznovrsniju publiku, ali i sjajne komentare i smernice za neke buduće projekte. Na dobre prodajne rezultate utiče i ovaj slavski period, ali i predstojeći novogodišnji božićni praznici, jer ovo je poklon koji neće ostati ravnodušnim kako one iskusne, tako ni one nešto manje iskusne domaćice. To smo imali u vidu kada smo ovo već prelepo izdanje upakovali u prigodnu drvenu kutiju, što ceo proizvod čini izuzetnim poklonom, ali služi i tome da se knjiga očuva i za neke nove naraštaje. Kada već govorimo o praznicima, u prodajnim objektima Mladinske knjige smo pripremili izuzetan asortiman gde ćete uz pomoć našeg ljubaznog osoblja rešiti jednu od najvećih frustracija koju sobom nose praznici i kupovina poklona za one do kojih nam je stalo. Uz zaista zanimljivu ponudu iz gift programa tu su prelepe knjige, bajki, novogodišnje i božićne priče, slikovnici, slagalice i naravno čuvena izdanja Mladinske knjige, najbolje enciklopedije, dokazano korisni priručnici i sve ono čime smo stekli reputaciju izdavača čiji klijenti dobijaju najviše za sopstveni novac. Razni popusti, prodaja na više rata i ostale pogodnosti se podrazumevaju. Zato vas pozivam da nas posetite u Beogradu u Cetinskoj 1 i IMO centru u bloku 64, ali i u Novom Sadu u Mercator centru i u Nišu u Forum shopping centru. Za one koji više vole kupovinu iz topline svoga doma, preporučujem posetu našem web sajtu mladinska.rs ili da nas kontaktiraju putem telefona na broj 011 22 57 022.